Ne možemo činiti velika dela, ali možemo mala sa velikom ljubavlju. To je moto pod kojim su studenti uz podršku škole dr. Milan Petrović i udruženja građana Fokus i Sreća organizovali priredbu. Na njoj su deca sa posebnim potrebama sugrađanima pokazali svoje raznovrsne talente. Ova deca treba da su među nama i mnogo češće i više nego što jesu. Mnogi od njih ne izlaze toliko često na ulice, nažalost. Trebamo da postanemo lokalna zajednica i društvo koje prihvata svakog člana svoje zajednice. Prvo na tome se i stvaraju programi i podrške osobama sa invaliditetom, ne iz patetike, nego na njihovim iskrenim, stvarnim mogućnostima. Podršku su dali i poznati Novosađani. Ljubav na svakom mestu je u stvari prava akcija i za nas da se svuda pojavljujemo, da ljudi prosto izvuku tu decu iz senki koje žive pored nas i pruže im ruku za početak. Dugo pevam, ali je bilo na početku malo teško dok sam naučio sve pesme, ceo repertoar, sad je lako. Kako je na nastupima? Pa ekstra kako bi moglo da bude. Projekat Ljubav u akciji nastavlja se 12. maja u Dečjem selu, a zatim i 16. kada će u žiži biti problemi studenata sa invaliditetom.